Ngicela ukubengalela ngoMangotobane sangoma esipulayo ezinye esipulayo amathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi isigqoko sentambo ehliziyo ebomvu zamadoda. Ntelatshelo bathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Na-ke sengimangeleke nezabafazi sezikhona inhliziyo ebomvu. Cha, namhlanje kunento engifisa ukuthi nginikhulise kuyo noma nifunde kuyo. Kunabantu ukuthola ukuthi umuntu uyahamba uyohlola. Mayise ehambile wayohlola bese lo muntu lo kade emhlolela mase emtshela into mhlambe ngenza isibonelo mhlambe sithi wena unelumbo noma unani mase ethi lo muntu hayi ukuze usizakale kufanele uthole into ethize noma kufanele ukuthi uchathe noma kufanele ukuthi uphalaze. Yebo, kusho lo kade ekuhlolela. Mase usuka wena usiya komunye umelaphi ufika usumtshela ukuthi hayi mina ngihlolile kwathiwa ngizosizakala ngani ngokuchatha noma ngizosizakala ngani. Yabo, leyo nto leyo i-wrong ukuthatha into otshelwe ngomunye umelaphi uzotshela omunye umelaphi. Yabo, ngoba lona mayekutshela into ekuhlolela methi uzosizakala kanje kufanele kusize ngalendlela le asho ngayo yena. Ngusukuthatha leyo nto le ehlolwe loyo muntu uzofuna ukuthi yenziwe ngomunye umuntu angazi noma ngezwakalana. Kunokuthi umuntu ufika ahlole mayisehlolile ukuthi uzosizakala kanjani bese yasuka eyakwenye inyanga efike kuleyo nyanga eyitshele into eshiwo ile nyanga. Yabo, sengisho ukuthi into ebalekile mawuya kumuntu mawuyofuna usizo lo muntu kumele aqala kwenze njani akuhlolele. Yabo, ungathi wena hayi mina ngihlolile endaweni ethize kwathiwa lesilwane lesi kufanele ukuthi ngithole inkukhu emnyama ukuze ngisilahle. Yabo, lo muntu okutshelile nitholile inkukhu emnyama nasilahla sangalahleka. Yabo, kufanele ukuthi mawususuka usuya komunye umelaphi naye akuhlolela ukuthi wena uzosizakala kanjani zithini idalwa zakubo. Ngoba into engibonayo into ehamba icindezela abantu yikho lokho. Yabo, ukuthi umuntu ufike ezwe kwenye inyanga bese yofuna ukuyolapheka kwenye inyanga ngalendlela aziwe ngayo yena kuleyo nyanga. Yabo, wrong lokho. Mawufika kumelaphi noma umthandazi noma inyanga noma isangoma noma yini mayekuhlolela lowo muntu usuke yena aqondisa indlela yena azokusiza ngayo ukuthi yena uzokusiza kanje ngoba le idalwa zakubo zimtshela ukuthi wena uzosizakala kanje kwezakubo. Yabo, kwezinye idalwa kwesinye sangoma kwabanye abathandazi nabo bazokuhlolela betshela ukuthi bathi asikusize kanje. Musa ke wena ukuthatha into otshelwe yona kwenye inyanga uyofuna ukuthi yenziwe ngenye inyanga ngeke uzulapheke kanjani. Yikho ke ngithi kubalekile ukuthi mawufika kulowo melaphi noma kuthiwa umfundisi noma kuthiwani kuthiwa noma uyakuhlolela noma uyakuprofetha noma wenzani lokho kufanele kulungiswe nguye ngoba kuprofethwe nguye. Yabo, hayi ukuthi wena uzofika uprofethwe ngapha usuke ngapha uthatha izinto zangapha uyofuna ukwenziwa yilo muntu ongakaze zakuprofethe. No, ku-wrong lokho. Yikhona abantu bengasizakali. Kufanele ufike wenze ngendlela ozotshelwa nguye yiyo leyo nyanga noma nguye lo mprofeti noma yiso leso sangoma noma nguye lo mthandazi. Siyathokoza uMangotobane, bengithi angidlulise nje lokho nginikhulise nazi ukuthi into mayihlolwe umuntu kumele yenziwe loyo muntu ngoba naye lo uzofika hlole yakhe. Siyathokoza uMangotobane.